Dobrodošli u novu epizodu rezervnog kola gdje odlazimo kupiti Smarta u Split. Posudili smo od prijatelja ovaj ukradeni Mercedes i s njime se vozimo naravno prema našem cilju. Na autocesti nailazimo na srednju gužvu, tako da smo došli do Splita uz laganu vožnju od 130 km za nekih sat i po vremena, poštivajući naravno sve znakove i uzimajući u obzir gužvu na cesti. Prije nego što smo kupili ovaj Smart, broj šasije smo provjerili naravno na Car Verticalu koji nije sponzor ovog videa. Po silasku s autoceste nazvali smo prodavača da bi se s njime našli na jednoj jako tajnovitoj, skrivenoj lokaciji u Dugopolju. Vizualnim pregledom i osnovnim mehaničarskim znanjem pregledali smo Smarta i nakon toga zaključili da ćemo ga i uzeti. Smart je očuvan iznutra, ne pokazuje neke velike znakove korištenja, te tako smo se uputili na autocestu prema Zadru. Na putu prema kući, vozeći se po autocesti, bili smo brži od Mercedesa GLE. Vozeći se po autocesti, malo smo testirali izdržljivost i vozne sposobnosti novokupljenog Smarta. Kazalika brzinomjera na ovom Smartu je pokazivala 140 ili 150 na sat, ali GPS je kazao istinu i Smart je išao 124 km na sat. Nismo ni očekivali nekakve zavidne performanse, pošto ovo nije Brabus, već obični Smart sa automatskim mjenjačem, te od luksuza ima klimu i panoramski krov, a naknadno mu je ugrađen Panasonic sound system sa subwooferom. Po dolasku kući otpao nam je remen sa radilice, te smo morali koristiti vučnu službu i odvesti ga kod mehaničara. Pitanje dana, da li je to prodavač morao znati ili je to jedan veliki zajeb? Komentirajte, molim vas!